Zdravo na siti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, deneska odlučim da vi snimam Kiss, Marry, Kill. Pred da započneme, obavezno stavite like, pretplatite se na moj YouTube kanal, zasledite go moj Instagram profil i uživajte. Prvata kombinacija veli Kim Kardashian, Khloe Kardashian ili Kylie Jenner. Jaz iskren da bidam, mislim da ni ne znam kako site tri izgledat. To jest ne znam koja je koja. Znam kako izgleda Kim Kardashian i toliko. Kim Kardashian ke sta ime Mary, Kylie ke sta ime Kiss i Khloe ke sta ime Kill. Sledno to veli Senidah, Luna Đogani ili Jelena Karleuša. Jelena Karleuša Mary, Senidah Kiss i Luna Đogani Kill. Sledno to veli Ceca, JK ili Marija Šerifović. JK Mary, Marija Šerifović Kiss i Ceca Kill. Sledno to veli Jelena Rozga, Ceca ili Antonija Gigovska. Why? Antonija Gigovska Mary, Jelena Rozga Kiss i Ceca Kill. Sledno to veli Lea Stanković, Sara Stanković ili Jana Dačović. Jana Dačović Mary, Lea Stanković Kill, ne, Lea Stanković Kiss, a Sara Stanković Kill. Whatever. Sledno to veli Viktorija Loba, Elena Risteska ili Tamara Todevska. Tamara Todevska Mary, Elena Ristevska Kiss i Viktorija Loba Kill. Iako Viktorija Loba estetski mi je nekako po moj vkus. Sara Jo, Elena Kitić ili Senidah. Ovo je možda biti najteško to dosega, zato što site tri isključitelno mnogo gi počituvam, isključitelno mnogo gi sledam i sakam i tako natamu. Međutim, ako moram, Senidah Mary, i dvete bi gi baknal, ne bi killnal nikoj u ovoj slučaju, stvarno ne znam. Ako baš moram, Elena Kitić Kiss, Sara Jo Kill, iako i dvete mi su onaka tuka nekade. Sledno to veli Ruža Rupić, Ana Lazarević ili Lea Stanković. Ana Lazarević Mary, Ruža Rupić Kiss i Lea Stanković Kill. Kristina Kockar, Luna Đogani ili Mina Varbaški. Mina Varbaški Kill, Luna Đogani Mary i Kristina Kockar Kiss. Ariana Grande, Billie Eilish ili Camila. Billie Eilish Mary, Ariana Grande Kiss i Camila Kill. Blagica Dzunzurovska, Ana Lazarević i Antonija Gigovska. Blagica Dzunzurovska Mary, Antonija Gigovska Kiss i Ana Lazarević Kill. Džejla Ramović, Milica Cikarić, kako se čita, ne znam. I Aleksandra Tadić-Cipka, ne znam koja je Cipka, ne znam, Džejla Mary, Milica Kiss i Cipka Kill. Marija Žeželj, Dunja Jovanić i Anastasija Grujić. Dunja Jovanić Mary. Marija Žeželj mi je poubava od Anastasija Grujić, a Anastasija Grujić mi je nekako energetski pobliska. Tako što ja se vodim spored energijata. Anastasija Grujić Kiss, Marija Žeželj Kill. Iako mi je lepotica. Teodora Džehverović, Luna Đogani ili Milica Pavlović. Teodora Džehverović Mary, Milica Pavlović Kiss i Luna Đogani Kill. Ovo mi je totalen hit. Dokoliko gledaš Prespav, veli Jelena, Isaura ili Ula. Pa ovo je hit. Mary, Ula, Kiss Jelena i Kill Isaura. Lina Pejoska, Džejla Ramović i Ana Lazarević. Lina Pejoska Mary, Džejla Ramović Kiss i Ana Lazarević Kill. Vlagica Dzunzurovska, Marta Deviliš i Zorana Kapetanova. Ne znam koja je Zorana Kapetanova, pa je ta pričina Kill. Marta Kiss i Blagica Mary. Tasko, Kun ili Traker. I kako je, što da odgovoram? Mary, Kun. I kako vi je tako da shvatite? Ili da go ostavam ovaka, pa vi da si pišuvate gluposti u komentari, za da imam sodržina za slednovo reagiram na hate komentari. Kun, Mary, Tasko, Kiss, Traker, Kill. Pukajte u komentari sve gluposti. Nešto normalno živi sve. I okej, mislim da je vistinsko vreme ovdje da go završam videoto, zato što na vašite predlozi im nema kraj. Tako što v ovoj moment se odjavljam. Vi posakovam ubav ostatok od denot ili večerta, koga i da go gledate videoto. A nije se gledame već je utre vo isto ova vreme na isto ova mesto. I da,
Ovo je posljedno video u koje što odjavata izgleda vaka. Nije se gledame ute, v isto ovo vreme, na isto ovo mesto. Znam da kak je vi falam, no to je što je. Ćao!